Assalamualaikum dostlar. Bugün bizler simülatörde var söylüyorum dostlar. Lan qaranız. Мен машина билет жарсыз енді Россия деп қойын негізінен естірген бар тиктоктан көрген достар, лайк басыңыздар, комментарий басыңыздар, колокольчикті басқаныңыздар. Ал кеттік. Адик мына машина музыкасы жарайды. Сөйтем анау. Сөйтіп Мынаны татып қойып кеттік. Мен новый машина алуым керек па? Кете беріп. Артына полиция жіберген. Көш кеттік қой. Өткеннен машинасы қойман. Kanka koyun sorular. Kanka kuşu kanka. Kızık olsa like basınızlar, komentar yazın, колокольчик. Katı oturup telefon. Ne? O sen barıp görüyoruz. Evet, ben başına alacağım. Машина негізінде сапар қойып кетемін. Поїдемо. Какой қанша машина бар екен. Көрдіңіздер ма? Ондай машинадан қатжақсыр білмеймін енді. Қатжақсыр жан. Наңғарыңыз. Менен мынандай Мерседес жасап көргем. Жарысқа барамын. Ива. Мына машина Toyota қайдан негізінде? Toyota ол сияқты тұршы еді ғой бұрын. Жоқ. Жоқ. Азақ достар. Ал кеттік ал. Машина дейік. Күші машина. Машина дейік. Жүре деген. Енді машина тұра берсін. Алдосак. Легал здесь. Ждам не спал. Dostlar kettik, kiреміз. Алдосак келдік. Дрифтесек шынақта. Опа! Достар, әлемі шып отырмын. Қалар көрекші.
ядрам. Фонарь жагып турам. Мен шорик уже. Fakat gitti. Ay. Что-то мандалин. Sen sol kalmıyor. Ne yapayım? Olursak kettik ayımızga. Kata yak. Geldik olursak kata dik. Basıktım başarısı. Ya, ne oldu bastık? Hayır, duralım. Aldı sönmeni istiyor, bastık. Hayır mı? Gitmiyor ya. Sanki. Çok güzel. Окей, так. Городного я еще потому что. Окей. Давай так. Возьми ее не покажи ее. Başını снимаешь.
Что-то. Машина стимулирует, машина тюнинг, очень тюнинг. Багажник пустой. Надо не зашел. Dostlar utandırdım abi. Gittik. Takipimiz var. Kötü ya. Birincisi değilsiniz. Kötü ya. Hoppa. Şunu join. Dostlar, bizim videomuz ayaktadır. Benim adım Ayvik İzzet. Sağ olunuzlar.